Ago afatukwa kodumhi. Ago afatukwa kodumhi. Na we va gben ka pe avalaje. Agbenu mi medibe mi akponye be. Oyo na be daily commute. Elego mesinam de daily commute. Daily commute den che onye. Elego mesinam de daily commute de che onye. Nu me pole egbe ma lo yefu gbe ma oyo na be daily commute. Ya o de gomenam alo amega we de gomenam. Be enye wapa me yi chotome. Wapa me yi chotome. Ble wo dome vava cho apeme. E moma fe zozo ya yo be daily commute. Ele go me sidi. E fia be wapa me yi ble wo gbogbo va apeme la. E fe wona e mo icho mutu e cho afo ezo. Chola peme cover dome chola dome ko ida peme daily commute yanye yevugbe sigbo yo nya jojo ma lo dowo ma be daily commute. Okay, le mi ave a omela mi agbobe apeme yi ple apeme baba ele go mi sinambe ya me dibe mi akpo egbe ta mega jole mojo mega ngobo na ma ye nye ko jagba na subscribe kama mi anokame nu ita ma dibe magbonya de chu daily commute nyeba na de jode nyen tochi le dome yime ko yina ma chichiwe alba ma chichu kpo mela egbe ma ya ko cancer nyu benefit uje be ma kpo le dome ta ekawe nyemenya edoka waelo bo me ho se bene do tumla adejiwe elego misinande me ko do kunyo ko le pode nwo na we ne wo ile yen po le jidudu pedo le debe alo la me de pedo wola na biase na nyabere lekole leke sekpla medo elego misinande nu ita me ko ya cover lo ijode jinye me dibe maglo na ofufula ya nyebe gba enye meza keke ko ina dome motorbike ya meza me duobu me be motorbike bicycle ya meza gbedo gbeche me duobu efise gomenam me ko taxi sometimes che me do na trotro me do na basi sometimes plache amade anam lift elego mesinam ne ko ide apeme alo amade anam lift cover dome monu vovovo tamanye monu de kayo vo eva jogbe de kabe me yede dome zama me to de junction le tepede no wo jobe wo no vai kola me va hu magbobe hu kula de me no nu ponyo de ya ntobe yo susu chaka yi me nya fi na tututu ya to ya cover lo me no kekeji vonye me no keke ku ta ale meto no wo jobe no va yi la e va lom le keke me danfu elego me sinamde fine ala be me ko nya ko ina nyo ameto we especially magbo specifically within the university community elego me sinamde nyo tato na me nya be ne accident jode jiwe le domela efia be workman compensation elena we voneme jode jiwe le domola kema workman compensation me la siwe elego me sinamde good efia be ne le domele dowo yaima vo nyade jo yinyebe obene jo le within the terrain alo le dowo fela ekema wa twa na workman compensation alba new accident ejo le ke magbole le within premises alo nyo jurisdiction me sigbe ma yoma elego misire ya tameto ko nye pon tete police report hospital report opete me bo nuku aba me ko ida me ga obobe no po me na do lete pobe me le qualify na workman compensation elego misinamde voilà nyata famala enu yo te fidete tanyemeto po workman compensation de ya enya daily commute wa pa me yi lo wa pa me don me baba de meka americo ta do pe yi enya do me le fifila do pe yi wo ele de te pe yi le do carpenter yo mesin yo bia se be daily commute adele ko le afi do ma hin de ava jode diwo alo le Ministry of Education le Ministry of Health
Ebia sebe daily commute de leko le wo le mi abo because veve sese onye ma ko nyon photo ko dade monji na kpo ale yi otun sometime ma ko he nkuo me pete de ko ase nyon popo na kpo ale ya me beto kwa bi hadebe gbona de do me menye nyon to pe chacha pe me yo ele go me de be me gbona de do me ta otun danfu workman compensation menye meka jidudu nyatepo nyabe lawyer wele miasi nyatepo nyabe nyatepe de daily committee wa fu amegbeto fu gbesibia imenye be de mecho ina de nyo do ofe a elego mi sina egbele nye pale moji me dibe wo susu na yi de contract you plan me mi de mi me elego mi sina de nu sosro onye ya da me cover moji na dole yo be daily commit me de go me vai wa pe mi iklo wa pe me vava na me gbona do me ina da pe me na de jode jinyede e ka jidudu alo e ka do pe alo me ke elego me be ma va jode ji o ma va lili o pe ma gbo elego mi sina me excuse me to say nya nyo accident ade nyo nku me foda voduma he wo afo abacho na we abo abacho na we elego mi sina me never jode leke wa hwe ejika akoko ya glomere na ya tameko enya cover wo emoji alo wo apareji mi anoviwe etede jinye mablewo etede jinye because ona menyabe abenye ojola security do onyo alo amaji popo do onyo ta chola pe menya gede university po me alo me gede nyo do mera nyema bot fiafito ato fiafito nwa chi na fiafito be nyeme po gede do monta nyema wo do aw mistake ma nyema wo na menya po fiafito nyepe duti nyepe area me po fiafito le alo me nyepe area me klara ejebe ma le fiafito nyema po fiafito ma gbo be le Ghana lo Togo du ko me ma po amede me anyabe do le fifi yimenye nyepe tepe klara chede nyeo jiti nyama dasile hu nyebe de ma po amema ma dasile hu elego me sinamde vo onyebe nyo do onyebe ya me va gede do fe ya onyebe hade daily comment be nyeme po je do water elego me say is your working hour be o me po je do water o ko se ma ko ponya ko pugbe mi ato be nyo apa me yi pe nyo do me va daily comment ele do wole university magble specifically University of Ghana e ya penya glo me le fifla elego mi sinamde o ko daily commit ko pom fugbe be daily commit ta human nam workman compensation nyama la medical force you mi me force medical chew elego mi sinamde vore ta me dodo ka LTP ba bi anya be ewo yin le yile gbogbo enya be daily commit ta no me nya wo ele wo moji yede wo duty post magble generally na le wo office yede wo duty post on your way to your duty post ya onye be ba kpo fiafito ebe ya le fiafito no onye be to henwere wa bia o se be ele wo duty ya alo yin na de duty ele go me sinamde no onye be yin na de duty la ekema you are on your way to your duty post and therefore whatever happened to you from your duty, from your way home to your duty post, or from duty post to your home, on your way, make a medical. Wo workman compensation ma well. Elego misinamde. Tanu de kamedi ma ko de wo ta ma nyobe. Workman compensation there. O me ne by heart. On your way home, find your way. Gbogbo be yi le de die de. Agba make out the mega vadro data. Nelle dome within your terrain, you can do any skills you have. Elego misinamle, you can do any skills you have. Because me hosebe elenye palo umojide umenyan ni ole yobe daily commit. Elego misinamle le shobe el nyabe ni yo na be daily commit de umenye. O me ba hnede se o me na well. Elego misinama ta de me dibe mi asego me nyo photo we wa po ne po photo de won to na po ebe ta hade enya jole campus me ta na po ebe do nyenya tepebe daily commute
yata nyeme ho workman compensation alo nu bubu de le tefe yo nyebe yata nyeme ho daily commute won to na justify na do ku melenya gbo ple susu be na ko huo susu me ne le moji yede we do me de gbogbo be do do me me pale do me gbere ka ma gblonya ko de me pale do me gbere ka yede do apame me gbogbo moto lonyo mi vide fu anyi ya me le moto nyeme no uniform me le moto mi atowe ko le amie me bla moto de poltion le amie ple sukuvie ko ide hospital me no fuma kaka for me to over taking charge of the this sukuvie emolo ya me class da sile nyawo ale nya va wunu nyeme ganya ya vous excuse me to say gbema gbe no de wo nyebe menye de me leunchola sometimes ncho atwa sijo anye gbanto evelia nyonu vie na menyo do nyebe mete wu wa vu di taxi o mi ko nyonu vie ko ide ko jola do mai amedi awaya for do mai it will be late ovanyebe university pa mama hona elego mesinamde aha nyo jichinya ne ya chinambe ma wema manyo nyebe jizizi onyebe ma wonye pe do ko me pale do me ye da pe me mi atowe ba bia ema ma bia me ga de gbere ka bere no nyebe ya pe fia me hona gbe ma gbere abum kosi aha te pe nyo accident jole de me no inside wu te pe me accident ma jo tamele glo egbe na se na nyabere na de lo na be daily commute na vai biase na vai kame na nyame ne ma ga valili ocho na le yile gbogbo vare na wo susu me bere no me le dome o me po do dome le e la si de na de mere na nyabe no de ava affect wonto aha e se o le nyo je ba me sia me ne na nyame mi ato nyema ponu bo e po nyo photo ale wo susu chi na o be daily commute ta nye papa me yi ple nye papa me baba o nye be nye me le dome afi accident jota yo man nam daily workman compensation de mega va jode jiwo ese justify na do kuwe nwe onye ovo onye mi le ngogbe epo me bia nkeke fe jogbe nwe na we mega nwo bo jagba ne na subscribe jagba ne na subscribe man mi ano ne nya de la siwe de ngula dete ne nya de na siwe ko ngula dete via o mi na mi awade ka me bia nkeke fe jogbe nwe na we